dalam senang hari resmi pemerintah. Kemudian bagi senang yang siap paitbah kalau selesai, kita pynjur dia bawa di paitbah. Kemudian bagi sebentar hari ini siap paitbah, kadei tampuran dia kata. Kami sisa yang ini kita di malam pemerintah bagi lalu Dr. Sarasan ibang Vice President ilan Dr. Batman Berto ibang Wayne ibang Aikin ke party ilan Dr. Elvis Ghani ibang Wayne ibang Aikin ke party ilan Pak Winston Tony Lindo Ubro NDC ng semua ay Dr. Chief Expert Member of the KCDC ilan Pak Dame yang hirambay ng program Green Agenda pagkakong ki Nagaram natin yung mga pagkantantahan ng President President ng Ukraine Pynjur. Ini ay kulay kapang pensiyan ni Pynjur berikut. Lima hapapor kawan lingkot sebagai sendera yang telah dilakukan pada hari ini dalam kajian besar. Kemudian kasih pada hari ini Nagaram dan Dewan People Party Ukraine yang kita tuan timak. Sampai ke jingsdang dengan ikhlas, sampai ke jingsdang dengan syukur. Ke jingsdang ke jingsdang, ke pynjur, pada kamu ke jingsdang, ada ri ke jingsdang, ke kamu ke jingsdang, ada jatuh ri ke jingsdang. Hari ini mesti, kita akan syukur kita bersama. Bantuan pro, kita beri pada People Party. Bantuan pro, bagi datang ke sana ke penkuluman. Lalu kita paitbah. Kini kejuan kejogi ke pynjur bagi mat kita ini rah nak kapor sekapor hilang sisa kijie kepada jatuh tertentu. Ini penang mereka mereka jie paitbah gaji atas yang terkandai gaji syuti dan semua yang akan saya gaji gawat mengingat balik mengingat balik ikan kita mencintai perintah. Mari kita tahu. Kami kita cuba. Ya itu kita tentu. Ya kadei seperti parti. Pada ikan keseng seperti shuh. Ya paitbah. Lalu kita cuba dan penik jikuma. Lempah dan penik jikuma. Kali ini saya sangka dia mesti ini. Tapi penting berjumpa dan penik jikuma. Lalu kami memintaskan. Penjualan kadei seperti People. Penjualan banyak cara. Yang hak yang kedai. Jadi saya mengatakan cara. Lima syarikat setiap hari musik. Jadi semua sorkar. Ada di sini terletak. Mereka kini kisi botol kimat. Kini melakukan show. Kini kisi botol kimat. Lalu diwetak kimat. Tiba-tiba pulang kiwan dengan badan. Dan langsung melalui itu disipol tulikimat, langsung melalui disipol tulikimat. Ya kecil jongi, dihormat. Apa dia? Aben, ikhlas tukran langsung kecil jongi, dihormat. Ia surat sisir sahabat. Betul-betul. Ini dihantar sebagai operasi bank. Hari kami ditinggi. Sisir sahabat dia semua. Nanti kita beri kontrak, kita beri kasut. Ia sisir lain-lain. Sorkar kata pada item. Lalu si item dikirim sama ketika berisi tuat tang sisir lain-lain. Dan menjual pada serang dia pada si item berarti. Lalu ini disipol terlibat. Lalu sudah baca. Champions. Hari ini kita sini. Hari ini ada susah. Kalau kita ada public hearing. Ini ada public hearing kalau mana. Ya kita akan berbicara di sini. Jadi, dia kita sakta. Nah kita. Project ini kita ada cement factory. Untuk mana? Ini macam bagaimana perlu. Untuk mereka, Voice of the People Party minta resmi. Untuk mereka ada siaran bagaimana orang banyak tahun bersama sekretariat yang turun ke sini paitbah dengan selesai.
tuan-tuan, sesuai dengan itu. Dan yang ini, bayangkan ke parti, yang pilihannya adalah public hearing, daripada convention mengenai. But mereka adalah dunia tempat. Kalau ini lagi sifat ini, melakukan ke parti yang berkaya, pada sorkar membaca dengan saya semua, jadi kuatkan bagi cement factory kena oleh bangsa. Ini kempenentai ini, senang-senang. Kempenentai yang beri gaji, mereka marang kejam malah kesini lelak sat, mereka marang gaji. Cahaya, jadi senang-senang jawapan rumah penuh semua. Lemas. Nama saya adalah projek. Anda ini adalah berusaha sarang bagi orang di projek ini. Kita berusaha sarang menyebut di sepakor. Saya ayu ini nong-nong mentah. Dapat maaf nama orang. Kecil jodoh surah. Kini ege kamleh paitbah. Kisukaran pendid kami. Kasep dari belamra ia kesyamsuk. Ia kasep kesainbu paitbah. Belamra penmanu di jingsdang. Yang kena syong-syong jauh depan jiwa. Kita kini kira kita ingin kuat. Dia nama kita orang ibu kita di sepuluh. Baca ni kita tengah simpuni. Baca dari satu people party. Kan kerangkai, kan serius ini kimat kita berlaku. Kan serius. Lupa abang. Ya sorkar bukan projek ini. Iwan tahu bentar. Tinggal decision bentar lagi. Kalau ada sorkar dari siap menteri. और ये डिफरेंट चीज का उदाहरण का असेंबली करने की जगह को ध्यान कम बने कर सासनी किधर असेंबली kita pun akibat sebab dunia ini penginteran dan kita yang minat lama dan pendak di dunia disini apa asembli kamleh lalu yang berkumpul banyak kerana ada ngin sangat dikaki apa assembly. Kamleh menunjukkan apa assembly. Dan kita bersama bersentuh perlayu paitbah bagi dalam kita boleh seperti parti pynjur assembly. Semua senang kita dibeli. Jadi paitbah ni sama kita ini apa itu ni. Kami bermain dengan jingsdang. Orang yang tengkran yang ni siapa? Yang tengkran. Lalu tengkran dengan lidah. Dari tengkran berpeluang bersikap persyaratan sorkar. Menang dan benar dengan shuh ke asli. Nama katakan dengan jingsdang yang orang ini kondisi kita. Lalu orang lupa semuanya. Lalu apa? Ekonomi pun yang dengan jingsdang tak terjadi. Ini nanda orang juga kalau tak ini kita sekarang. Kacau apa? Nanda orang yang dengan sorkar, tapi isi ini utama betul sekarang. Takkan kita sedang cuba percayaan juga yang dengan rindu ini. Mereka solusi bagi kini ada kamai kaji, jangan dengan kamai kali baris. Yang ada betul dengan sorkar. Lalu kita orang nasyabah dengan rindu kita macam yang rindu kita betul-betul yang nong-nong. Dia dalam berpencaknya, Iwan asam, Iwan keleng-keleng, cicit terjaya ke teman, cicit dibret dengan yud kemia di pinjur, yang rindu kita seperti mentah. Mereka tidak tahu, kepipat baru, orang seperti itu parti, kekerabang sender, yang rindu kita berkesi. Dan begitu minta, ya kata. Katong bahawa dengan kita berhubung, bagi mereka tempat kita hak menterai, ketemu putra juga. Mereka akan sini kapal, hari kapal. Nama mereka akan pengguna yang dia cakap lagi. Mereka itu menjadi bagian tujuan. Mereka nanti ini akan berubah. Presiden yang punya mereka bahkan mereka yang berpikir mereka pernah melakukan. Nama mereka datang. Bahkan mereka ketisbur march. Kamleh menyambut beliau ya sekretariat. Kamleh menyambut kaum ya sekretariat. Menyambut menteri. Bagi dari satu people party. Kamleh berasli. Kamleh friend. Kalau jam kambu. Kamleh ini. Nak kata baru. Baca saya dulu. Jadi mereka begitu.
Katne paitbah ini kadei berlaku shuh. Orang berpeluk kita, berpeluk kita, berpinggang kami, tidak berangkat kita pada. Menyatakan sabda ilah betul. Hanya korisi, lewat paitbah hati senang dihai, paitbah hati lingkusan, senyak penuh. Yang berpoin berpikir pasti. Nama berkenal sebagai kamleh besi dan kurang dan sorkar yang paitbah oleh ini. Akan dimulai Sungai Gerbang yang District Administration atau kecilan Kota Pynjur Pusat Additional District Magistrate SP Jang East Hasil dan para ki officer di dalam ini lalu ke SP Secretariat Branch para kini kutulis nomor kulit Tekya dan Ciantek karena dua pentintu hal itu walau berhenti ada syukur begini dan yang besar ini dibuat tinggi lagi dibuat tinggi. Siapa ni yang sama? Yang sama begini. Yang ini lekna bagi. Yang ini bertahu jadi juang teman dari pengajar. Yang sebenarnya para tidak besar. Oh jelas ini baru tidak ada keluar pemerintah dan yang ini keluar. Kalau ini keluar dan pentingnya jadi terus mandiri. Hanya itu ini Nagam-nagari baca cak dulu. Sebelum di malam, taporkan syah dengan agen talam. Yang ini taruh, yang semula bahangi, kemudian dalam mudah sudah. Dan dalam mudah dipaksa. Bab mentah hidang bang bersikir talar dari sekretariat. Aku berani syah ini. Anak di paitbah, penggunaan berbagai satu tubuh bagi, nizam tandai, yang dan sebab, yang dan dapur, yang dan buat terus kamera play, saya buat nizam play yang sudah. Dengan atau saya bapa yang ada di sekitar dapat buruk terus cuma. Jingsdang kapan nyamno ini umat yang bilang kami. Jingsdang kapan nyamno nyata umat yang itu bisnang tidak syaklebannya sorkar ada proyek di tengah di public hearing tentang nanti pensiap itu dibiarkan sakmat. Jingsdang kapan ada kita bersama di WhatsApp dan mentara kini diakui yang kita hadir public hearing. Kenapa? Perjalanan dari orang sana dari kami bersama dengan kejian kata lagi kita akan terus berkata apabila tambah tense yang punya betul public hearing. Padahal ada popular agency shuh secretary dan cancel ya ke examination berpelan dari West Pynjur District DSC. Bagi saya cancel. Kenapa tapi kalau datang di satu kebetulan bagi kami kita dapat ni kita lihat agak exam kita nelayan kita terkait kita tidak boleh kalau nilai kita belum tercapai. Banyak ada problem yang sedih banyak ada sedih kita ini makhluk lagi pun bersama kita terus kita yang mencah dan explanation berpelang dengan DSC website kami ada cancam dan cancel yang baru satu ke exam mengatakan kalian berjaya bagi sosial dan penuh semua ini mereka bersifat baru ini kita tahu pak oh yang ini sekarang yang keputusan orang berkuasa sekmen ini sudah itu seorang kita bilang siaplah. Semua Islam itu satu. Kita yang
Bauskan. Nama bang itu dia kerja sendiri. Nama bang orang hendak bahasa. Nama bang itu yang kerja sendiri sebenarnya itu terus ada. Orang kami ini boskom mana tu boskom belum ulah bangha. Dari kuping kepada dole kemesin bermain dan im nak tak ada. Yang siap sampai. Anjukan siap. Kak hadu pengasong hari ini masih kuat. Pada ini mesem. Lalu tapi terjun terliwa. Ikram dia apa? Hei gini. Kalau ada bunyi kita siap beriu. Bisa beriu hendak selama. Amerika. Ia masih. Terus ni pada dia letak tersedia di kata. Mereka beriu bunyi. Nampak lori jeng kecak beriu kamleh berada dengan semanu menurut nganyon kenranjir ngan jat cemat ringkat tapi tidak. Aduh, sudah tahu siapa. Akhirnya pelak jiwa sekejeng dengan. Kanda juga arusra. Kau satu itu tapi dan belum dia berbuat susah. Beriun berbuat. Kemudian ada orang boleh antara juga mereka. Terjumpa dalam yang itu mana? Terjumpa dalam yang yang kemudian. Terjumpa dalam yang sini kemana berjumpa juga. Tapi terjumpa dalam yang penyata aku. Fang kita kinan besar. Jadi polis ada di berpati. Tapi kinan besar dalam terang. Terjumpa juga bagi ada kompetisi. Yang kau akan ada support bagaimana berjaya. Itu kok. Terus ni. Dengan tinggi yang keliti kepada dia kerja. Tapi enggak dengan cukup cukup teruskan. Dalam tergambil buat apa yang di sini di buku. Kembalilah tentang hari ini kepada pemerintah yang hak dia ibadah seni yang syukur season hari hari. Beliau berikan hari yang mesti dan pengingat dan yang terkisi di kerja itu habis disediakan. Bahawa poin disediakan. Dari bulan ya terjadi demonstration kepada tempat ini bagi semua orang yang tunggu ini karena ini kecinggan korban tu yang terperah di sisi jika itu agak kam jadi kalau nak try bagi ai semua orang untuk mandir jadi hari ini jadi ini betul betul tak sudah semua ya awalnya kalau saya dia baru meninggal kepada dia itu sudah meninggal banyak awal itu ya dan apa baru meninggal bisa apa tikam syukur cerah mana pada seorang panas cepat kencang. Karena kami kencang tak karanjak sirmen. Syukur baca pelem setiap berat kisah lehat kikun semua tersangkam dekor sudah. Syirik kentrat yang kusima ulasat dari ulas mokho ya macam ulas tiga usna jawar saban air yang kalian putra baru kowe ya dapat cepat untuk kasih nama syukur tak Nasyat ketutupan Karan yang akan meneran Karam tanay kencang Karam nafsirnya
mentangnya dah syukur, ada perang terus lah. Nah, mentangnya dah syukur, ada perang terus lah. Terus lah. Anak-anak mentangnya dah syukur, ada perang turut lah. Turut lah. Mentangnya dah syukur, ada perang terus lah. mentangnya dah syukur, ada perang terus lah. mentangnya dah syukur, ada perang terus lah. Sri Siman hebat kepada Ahmad. Sri Siman, Go back, go back. Sri Siman, Go back, go back. Sri Siman. Go back, go back. Yang lihat begitu. Pilot Bill, go back. Yang lihat begitu. Ilahnya sunnah. Yang lihat VVP. Yang lihat VVP. Walau Islam badan Ahmad. Islam Badan, badan, badan. Badan, badan, badan. Ubai uang, uday upan, kasih bayar, cembrang utnar, ubai uang, uday upan, kasih bayar. Kasih, dari Jawa, dari Bapak Ibu Barengku baca, teman endang, tangannya isu, hembel meyakinkan aku. Gairkan pendakari, Impir syakir, seberang ini, untuk jingsdang ya. Hukumkanlah tajuk mengikat Sayupat nganjir Aku prihun bangung Aku prihun tangkum uka Hati babekal Terima pynjur dan harakat sorkar Bihun sibuk sama kami Otet sorkar jaga minum jangin Yenam didur hakun nonglesisli MDA government, down, down. Down,
Ini buram mereka igi bangila keren, gila aktif ni agi district administration tu. Tingin peni bangilong kiri shine, ini kiri jom dah ni. Orang ni ini anak lala kalinti, sedih jaga pengiwan. Te ke parti pat kan sa shong ban perkat, kini ngalam jaga parti ke sa shong ban perkat. Pat ngin pek baga sorkar ka shim yang ni ke jingi, paitbah ke jingi. Kalau ada pot ka sorkar ka jingsdang saya ke parti ke sa shim yang rai bangin penklain pat ke jingi nang ni semua. Mah. Timentang ini ya prano nang ni. Ha. Tingin ya nak ke jong kalinti. Long live PPP! Long live PPP! Long live PPP! Toto yang prano. Prano tu lebih yang tu. Ya lah ya. Hang nu, tu. Tur. First of all, I would like to thank God for the weather. I would also like to thank all the participants who have participated in this peaceful march which the party had decided. And we are happy to see the response of the people as far as this peaceful march is concerned. So as we have said that we are going to conduct this peaceful march to convey a message to the government that we are not happy with the style of functioning of the government on many issues. And those issues have been highlighted from time to time. So we will now disperse from this march as we have already completed the march, and we will wait for some time what will be the response of the government. So are you submitting any memorandum to the government? No. We had decided as a party not to submit any memorandum because every time we had written to the government on many issues. But it is unfortunate that the government never responded to us in writing or even call us for discussion, which is why we don't feel the need to submit a fresh memorandum or petition to the government on these issues, which the government itself is aware of these issues. Sir, how many people participated in this protest march? I think it will be very difficult for me. I think you must have seen the crowd is huge, spontaneous, and especially in a working day like this. The CM said that these issues should be debated in the assembly, not in the street. Your response? I think as a witness, you had been a witness. How time is allotted to members in the assembly and how speeches were being taken by the members belonging to the ruling party. They in fact get more time than the member belonging to the opposition party. So we hardly get enough and sufficient time to discuss various issues. We are not shying away from debating, okay, whether we lose or win in the debate, but we are representing fact before the government. So I think that is just an excuse maybe on the part of the government. We have seen that BPP conduct this protest march very peacefully, and in fact BPP volunteers were actually managing the traffic. If you can tell us about this. Because you see, our supporters, our volunteers and all those who are supporting us are made to understand that we will do anything which is peaceful and which is right. We don't have any intention to create any law and order problem. We don't have any intention to create public inconveniences. So which is why we have made our stand very clear. We have repeatedly asked those who are going to participate
that they should honor the instruction of the party, which is why you see this protest as you see today. The government as well as said that they are willing to have a dialogue with the party. So what will be your response? You see, these are the issues which in fact the government itself, it is the responsibility of the government to deal with these issues. We are the opposition, we are raising issues concerning the state and the government and the people, I mean to say. So if the government is really serious with all these issues, they should call us, take us into confidence. But this government is quite vindictive, especially when it comes to the opposition party, where they even undermine and belittle the position and the status of the elected representative. So that is just an eyewash on the part of the government to fool the people again. So what is the next course of action? We are yet to decide. I agak bedai bat ke Shri Simen le I kumtu. I apa pikot? Lada ke government kalong ke coach sah kalau perkat. Kau bagian lain ke permission ki perlu kita ke public hearing ban snap dia ke jing snow juga bobon. Mo, bat ke jing pen snow. Tegadi ke kamdam juga sorkar ban tahu kita ke jing pen snow. Jong ki bersyak bat ki bayasyak. But hindi taman ang balabun bersyak ban shuh bersyak baik. Nani babun bayasyak ban shuh ai baik. Kadai ban tahu kan ye merits bagi demerits. Jong kata ke factory kumnu kan pen mentoy yang ni kita try meluk kita try jika kumnu kan tak ke sorkar kan khot je ke jing snow juga paitbah. Bat lada ke sebutu bagadan ke jing bersyak juga paitbah kabam shong nongrim. Kadai ke kamdam juga sorkar ban sebutu ye gitu di paitbah ba em kalong ka bagala la lebih kentai. Mereka sorkar kam ko ban ai kata kalat. Bat ka basmusi kalong bangi iba kadon ke jeti isrok. Lari ki samla jungi ki ba sokya ya ke kampam sap ya ke jing trei torti ki surok ki le ki kli ka to ka surok da ka ti ki sa IFIR ki bat ka banjai ki to ki bati knang ban persniu ki surok te ka tu hi ke jinge ka pin subasniu ba ka sorkar hi ka kwa ba ka outcome juga to public hearing ka de balong positive na ka ta kim alat ya ki ba persya ba kini dan bentah te na ka ta daw nginum priang ya ka report ba nginum priang ya ka to ka public hearing ke public hearing kadai ban declare null and void ngin namla ban priang Bandut tunun ka jimong por ini di martin dawa. Jinge subut lang ka cement factory bat sorkar. Wat uri pat baru yo ikum ta ngangit baru ki ikum ta hi te pi ngin namla ban trei kumbetrei ki pressure group ngidai ka responsible political party ngim semua don kam bangin ai ultimatum the government. In fact, the duty and responsibility of the government mo ban snap ye gini ban reach out to us. Why we have to hit the street? That is the question you should ask. Why do we have to hit the street? Because repeatedly we have been denied. Repeatedly we have been ignored by the government when we raise these issues. Nakata-kataw kanya saban bi kumni. Ndai la ka sorkar ka khot ye kan ngi pen bet beling ni pen bun kam kumni ki pai ba. So will you be taking up in assembly these issues? Definitely, I have listed many issues to be taken up, but as you know, as you are aware of the fact, time is too limited inside the assembly, and it is the way they conduct the assembly is not, encouraging, and it is not, I would say, acceptable to us because we have been even denied the chance to raise important issues on the floor of the House. So do you think this march to the Secretariat has been successful? Are you happy with the turnout? Yeah, I'm happy. Do you think the message has been conveyed? Yeah, I'm happy. Who can raise this much of crowd, spontaneously without spending a single paisa? You tell me. Should I not be happy? Should I not be satisfied? I mean... So do you think the message has been conveyed to the government? Especially on the working day, pardon? Do you think that the message has been conveyed? We believe it should convey, but if the government remains to be deaf, it's up to the government. So, before the assembly session, there are always a BAC meeting. Will you not take it up out there in the BAC meeting about limited time allotted? We don't have any member from our party in the BAC. Okay. Toma, ni pernah.